Iyang okay pwede pon malan wow na rakso kon Pohnpei wow na kisanan kan kolikan ko nanalang ko nang kanyay ko wow choro rang sapal machail kop na koryaun kop na Speaker and Legislature sang kopong lapalapakan nan panyan chiyak momot so government ho John Pohnpei yun sak Pachawan luka kupuran korosong nan sapal machail rongan Rahnwet Ngay sa Nicolas maban pachawan kalale kukuburakan hautaban sa palmachay rongan Rahnwet. Hoya charalaben sa palmachay rongkan kayo. Palian task force henwen kichi pachawan wiyaray chungal robot ang sa palmachay kopna o Pohnpei. Task force and COVID-19 saktuaw, karyaw, kasarawi, hen kawapan ranen moy maurya katriyaisak kasulu sawas detonation me bachota ang palian Environmental Protection Agency te EPA mesang palian US Embassy ho kapayo sa palmachay ran masalangan mo in Pohnpei Rong sang kolonya wen Pohnpei ni September su an parya katriyaisak Palian kichi COVID aisak tuaw task force KCF GF pachawan wiyaray chungal report and planen tatok hong kopna Holifer koryaun kopna permen ho member and Pohnpei state COVID aisak tuaw task force nan wasan wiyalamalam meeting nan conference room laut nan option kopna me pachapay lapalap kolonya Pohnpei Sa karatakan may pachawan chabiyata propose and plan and tatakwach, pachawan wiyaw sang chairman and COVID-19 saktuaw task force and KCGF Mr. and Mansama Senior na mataon tet kichi. Kichi COVID-19 saktuaw task force te KCGF Pachawan wiyawita sang ni Hexagati Porter nampa airline riyaisak me pachawan sign sang lukan malapan wen kichi niya ko sa isak payo riyagat riyaisak. Nanuyapan ko sandiyan planen tatakwat sang Georgia me palwach pachawan ta makasalita tuwan ewang aramasakan Hong ni programen kapasakan mepit kapalakan ay sumaw COVID-19 saktuaw uyawitan teta pesen kausapakan kaskulan amuyam uyawitan na palpan bil makalakan hosang chaykan metwecha social distancing palian food security Nantatakan report and plan which Kap Naulfer or Chairman and Task Force and Pohnpei State, Mr. David Pachawan Miyara Chungal Kapungang Chairman and KCTF, Mr. Semes, Hoy Rail Member and Task Force and Kichi Puek Report and Plan and Tatakwach Hakakuyawi Hong Pohnpei Task Force. Karyawan sa palmachay rongan Rahnwet ye kasarawian kawawi ranen liberation te ranen muimaw. Ni September isa kayorya katriya isak wen Pohnpei katsyanger te pachoyanger nan uya bantatakan kasarawian kawawi o kasampal kisampar pa isa kayo hen sa palmachay ranen muimaw te liberation te riya katriya isak. Horalaban sa palmachay ranen muimaw te liberation te yan parwat ye kolokol sinsila malaylay horasan en yeya sama. Kasarawian kawawiran kasampal wach pachawan uyaw nan wasan meeting laut nan option kopna me pachapay lapalap kolonya wen Pohnpei. Nan kasarawian kawawiran kasampal en wen Pohnpei wach sa palmachay kopnan wen Pohnpei Honorable Reed P. Oliver pachawan uya sa karatan kasamo pachawan kasamo iray kalabako isoko o aramas karas mayang kach o pacho ni kasarawach.
nan sakaratan kosong watch kop na bilbacawan taula o bacawan kasaleta me September isakeu nan par koros me Rahnwet tana sampar pa isakeu nan sapal macai kosanat ruasa me Rongen kawawi kacaman ho perang kalubluba wan kasambalan Rahnwet me akai kak nasani te bacawan Rongen pitsang pan kau na utak teranen muimau. Hanan par wacha me sampa wach pilbacawan kawawi sampa risi saklemau mawin karyau en sampa im sakla. Programen kasarawi en ran kasambal wach bacawan nung sakla ni masanan kawait sang isipau nan marki henwen matalanim. Kasuluan sa palmacay Rongen Rahnwet ye donation te sawas sampalyan US Embassy ang wiyapan tatokan Micronesia cleanup day. Palian rong nan sa palmacay region Pohnpei bacawan alatira rong makasaleta me Ambassador anwen US nanwen nepesem Ambassador Carmen G. Cantor bacawan tar sawas te donation me pachpachat ni chalakit ang ni pointan tupsawan kamakal me panyang sawasa o apali second Micronesia cleanup day. Donation te sawaswach pachawan muyaw yang palian Pohnpei State Environmental Protection Agency te EPA o sawas te donation watch bukas pan pachawan nene yang wekan en Pohnpei wen yang sawasa o apali wiyapan tatokan kamakal en second Micronesia cleanup day riya isak. O kapayong en sapal macay Rongen Rahnwet ye ran masanlangan Pohnpei. Alangal pan minipit 0.8 kulak 8 minutes lisak tuwang na mensang. Ulal pan minipit 0.0 kulak riyaw minute silisak tuwaw tauli mo rin sa was o ngalangal pan minipiche point payo kulak isu minute limay sa kwalo ni sauchuk. Rahnwet lenin sauchuk ang pan miminan pungan paliyapang o palimasan na isak lalaysak lamang. Iloklikin pa na pan miminipit silulal payo panyang tapokin yang ako marmarakan kachaw o pan kak miyang lenan sapot. Niya sila niya pangang pamiminan pungan pali apang o pali air ni nat limaw lalaysak iloklikin pa na pamiminipit payo lalimaw pan tapakan yang ak marmarakan kachaw o pan kak miya ngilan na sapot. Wan lam ranaya miminitigri walisak isu wan lam ran man sangan Rahnwet miminitigri sisak wano wan sasongan kachaw memoratin nan rai ranawar isak payo miminin si 0.0 lisak riyaw wan sasongan kachaw memoratin nan 10 watch miminin si 8.3 isak. Pohnpei ban rasang kachpin klak wano minute isak isunin sauchuk o pan prang salang kachpin klak wano minute isak su numain sangan lakap. Main ko yay machakan autapan sapal machay Rongen Rahnwet kalanganan kuburan koros o kasalilyo.